tunlai khovelin aman lar keni mizoram thalai te point kan hlimpui Chinese application TikTok le adang somnga pariat te India sarkarin man akhap nuin khovel ramdang te pon khapandu application hi kan thriat teu angin India rama chuan June ni somni pakwa khan ram himna tider thong thei anga rinna awma wangin man khapna thu chwa alo ni to a US le Australia ramte point khaptumin man la mek US a chuan kumsang ni le som pakwa khan sarkar ne ninzam na nei thil renga man khap lo ni to in an ram sipai te po an mobile phone a man hi khap bur lo ni to ani kovel ramdang then khat te point an lo khap dei to a Pakistan ram heroin khap lo tum ve to bok ma se an ram thalai te chuan amain an uar jok zel bok ani report then khatina tar lan dan phei chuan China rama ngei po hian an lo khap nin an soya then khat chuan khap ni lovin an rama a om lo hrim zok tia soi te po an om bok chuwangin he thil khap awang hian abik takin thalai te kan hun man a reomin kan nun phung alo dang lam viau alo ni point keini chau kan ni lo ti kan hriat a tha application dang hei ai man tangkai kan tum jok mai don nia